Dobar dan s Narodni. Dobar dan, dobrodošli. S Tatjanom Jurić. 12 sati i 7 minuta, vrijeme je sada da upoznamo 3 posve luda studenta, moram reći, koji imaju jedan nevjerovatan hobi. Matija, Josip i Mihovil u zadnjih su 5 godina istražili više od 70 napuštenih lokacija u Hrvatskoj, ali i izvan nje. Dečki moji, dobar dan. Dobar dan. Da čujem ja te, da svi mi, slušatelji čuju te lokacije. Prvo u Hrvatskoj, koje su to bile neke najbolje? Pa najbolje bi bila, na primjer, Željeva, što je na granici sa Bosnom, Goli otok, na primjer, napušteni hotel u Haludovu, Malinska Krk, u Vukovaru tvornica Borovo, po Zagrebu, na primjer, Brestovec koji se nalazi na vrhu Sljemena, u Markuševcu tuneli napušteni, tako, ima puno toga. Ima i gdje god se okreneš. Ojoj, koje su još otkrili lokacije izvan Hrvatske, to ćemo saznati u idućih pola sata. Inače, dečki imaju i svoju Facebook stranicu, je li tako? Naravno. Kako vas možemo naći? Što treba upisati? Znači, samo Creation Infiltration, tako se zovemo na Facebooku. I, znači, sajt bi trebao biti gore uskoro, koji bi isto trebao biti nekakav glavni, ajmo reći, hub za cijeli taj urban exploration. Za cijelu neku zajednicu na području Hrvatske, tako da malo pokušavamo približiti ljude i potaknuti ih da istraže što se nalazi oko njih. Ok, dečki ostaju s nama u studiju, slušamo sada Jinxe i Luku Nižetića, a onda se vraćamo čuti ove lude avanture. Vi slušate Narodni radio, 12 sati i 15 minuta, Linića smo ispratili, zato sada molim pljesak za Mihovila, Josipa i Matiju, trojica naših studenata koji su zadnjih 5 godina pravi istraživači. Istražili su 70 ni manje ni više skrivenih lokacija, od Titove vile, Golog otoka, podzemlja Splita. Tu su i neke strane lokacije, koje? Pa tu je recimo najznačajnije koje smo posjetili Černobil bio i napušteni grad u, znači, Černobilu koji je Pripjat. Molim vas, objasnite mi kako dođeš na ideju da sjedneš, na što? Kreneš i ideš u Černobil, ni manje ni više. Prva varijanta je bio vlakom, pa skužio sam da u biti to je 5 dana do tamo i bolja varijanta je bio avion, a ideja je bila čisto, ne znam, adrenalin, avantura i napraviti nešto što nisam do sada napravio. Ok, znam da je sve krenulo, Mihovil, upravo od tebe, jer ti je bilo dosadno i priča je krenula samo od sebe. Šta čovjek radi kad mu je dosadno? Pa očito čudne stvari, ne. Meni je bilo dosadno, našao sam na internetu nekakve informacije o tim kao potencijalnim tunelima u Markuševcu. Odlučio sam ići istražiti i ne znam, odlično sam se proveo, izgubio sam cijeli dan, ali pošto mi je bilo dosadno, to je actually bilo dobro. I ne znam, nakon toga to smo stavili na internet, shvatili smo da ljudi jednostavno vole pratiti to što radimo i tako je sve počelo. Dobro, to je bila priča Mihovila, ali Josip i Matija, u kom trenutku su vama došli nekakvi ideje da je i vama dosadno, da ćete se vi priključiti? Pa evo, ja od uvijek pratim tako nekakve zanimljive stvari koje se događaju i po internetu i u Hrvatskoj, i kad je Mihovil objavio svoj blog, primijetio sam ga relativno odmah, javio se tom nekakvom liku i našli se na kavi, kliknili i od tad smo jedni od boljih, ako ne i najbolji prijatelji po pitanju svega. Počeli smo zajedno istraživati, izleti su se proširili, išli smo sve dalje, sve luđe i sve zabavnije. I ko zna di vam je kraj. Matija, što starci doma kažu kad im kažeš, starci moji, odo ja malo do Černobila pa se vidimo za koliko? 5 dana? A za početak starci nisu baš bili obaviješteni o našim iskustvima. S vremenom su se priviknuli, prihvatili to i sad s nama proživljavate naše avanture. Sad paničare skupa s vama ili nema panike, sve je pod kontrolom? Što manje panike, to će sve bolje proći. To je bolje. Ako imate koje pitanje za naše dečke, 08001007, naš besplatni broj telefona, a na Facebook smo stavili link na njihov blog. Dečki ostaju i dalje s nama da čujemo njihove najgore i najbolje avanture. Nije bilo najgorih u stvari? Nije. Ajde. Za sada nije. Narodni radio. Nema napuštene lokacije u lijepoj našoj koju ovi dečki koji su nam danas stigli u goste nisu istražili. Matija, Mihovil i Josip i dalje su s nama. Potegnuli su čak i do Černobila, dečki moji. Već smo spomenuli vaše jadne roditelje, svaka im čast. Nego recite vi nama, koja je možda bila najgora avantura u koju ste se upustili? Pa možda najgora stvar koju smo doživjeli je bila izlet na Zavižan. Ako se sjećate prije 2 godine kad je cijelu Hrvatsku zameo snijeg dole, to jest kad je Dubrovnik i Split kad su bili pod snijegom, pa baš je nama taj vikend bilo dosadno i di ćemo ni 5 ni 6 nego ravno na vrh Zavižana.
I tek tamo negdje na trećini puta u 11 sati po noći smo skužili da bi situacija mogla biti malo kompliciranija nego što smo pretpostavili. Vi ste unaprijed znali da će prognoza biti loša, pa ste tražili još nevolje ili? Ne. Mi smo čekali da prognoza bude loša, pa smo onda išli. Joj, Bože. Ali kad smo došli gore u dom, kad smo iznenadili ove ajkule, to je riječke specijalce, koji su isto bili na seminaru za spašavanje i traganje u ekstremnim uvjetima, onda su nas oni pridružili, malo smo se s njima zezali i proveli ugodnu noć u domu. Matija, jel te ikada bilo strah? Priznaj. Na tom putu ili općenito? Na bilo kojem putu, općenito, da. Ma morate biti strah. Ma je. Ma je. Mihovil, ti si krivac za sve. Kad je tebe bilo najviše strah? Mene je najviše strah bilo... Pa ne znam, na primjer, u Černobilu malo ova radijacija nije mi baš sve jedno bilo, ali navikneš se na to, tako da to je neki moment. Navikneš se na radijaciju. Dame i gospodo, ova 3 studenta se naviknu na radijaciju. Zvala nas je Katica iz Zagreba, ima jedno pitanje za vas. Svaka im čast, divim im se. Samo bi mi htjela pitati da li im je poznato u Gračanskoj šumi nekadašnji rudnik, da li su čuli za to, pa ako su voljni da to malo prošvrljaju i da vide. Ako je sudit po njihovim facama i reakcijama, niste čuli za ovaj rudnik? Ne, ali ima, u stvari, fenomenalna je stvar što kroz ovako upoznavanje i komunikacija, to jest kroz komunikaciju s ljudima, saznajemo masu informacija i ljudi nam cijelo vrijeme preko Fejsa javljaju nove stvari, jer koliko god je internet veliki i svašta ima na internetu, ali opet nikad ne možeš znati nekakve sitnice i stvari koje ljudi iz lokalnih sela znaju, mislim sela, gradova, a područja. I u stvari je fenomenalno dobiti ovako neke lokacije, jer ćemo definitivno otići i posjetiti, to jest vidjeti šta ima u Gračanima. Ok, dobro, šta ima u Gračanima, to ćemo tek vidjeti. Kako vas možemo naći? Ponovimo to još jednom. Preko Fejsa, Facebook stranica Croatia Infiltration. To je to. Kako se dečkima priključiti? Je li to uopće moguće? To ćemo doznat za jedno 10 minuta. Da od ove pjesme napravimo nekakvu mušku pjesmu, onda bi naši današnji gosti mogli potegnuti u sav glas. Matija, Josip i Mihovil su s nama danas. Za vas koji ste se tek uključili, 3 studenta koja su u zadnjih 5 godina istražili više od 70 napuštenih lokacija u Hrvatskoj i izvan, potegnuli do Černobila, kažu, na radijaciju su navikli. Dečki moji, nema posljedica nikakvih. Za sada ne, malo svjetlimo u mraku, ali to je sve. A dobro, to može biti atraktivnije kod ženskog roda. Kako cure padaju na ove vaše avanture? Ide vam bolje možda? Matija? Pardon, ništa se tu nije promijenilo, manje više. Nema! Zato i jesmo na radiju, kao. Ne, šalim se. Evo, ako me moja cura sluša, kao, super. Evo, ako neko želi, hoće sa mnom neko izaći. Častim. Ne, ništa. Hoćete, evo Anita tu, producentica. Neće. Da, ništa od avanture. Nego, još jedno pitanje. Ova vaša poduzetnost, ta avanturistički duh se toliko razvio da ste počeli volontirati za našu vojsku. Surađujete sa MORH-om, Mihovil? Da, znači mi smo u biti kroz godine istraživanja došli do nekakve suradnje, to jest volontiranja za MORH, pošto njima je isto od koristi, znači da im damo neke fotografije i uvid u trenutno stanje objekta, a i u zadnje vrijeme smo počeli mapirati, pošto smo ja i Matija isto na arhitekturi, radimo mape, 3D modele i dajemo im tu dokumentaciju za uzvrat. Fino, a bit će možda i neke lovice u budućnosti. Spremate jedan serijal koji ćete možda ponuditi domaćim televizijama. Pa da, u stvari smo došli do vrlo ugodne suradnje sa gospodinom Filipom Filkovićem, takozvani Filac, koji snima fenomenalne spotove i dosta je atraktivno trenutno u Hrvatskoj. I s njim već 2 godine radimo i skoro smo i završili na serijalu serija. I u stvari smo imali fenomenalna iskustva jer smo snimili super stvari, bili smo na super lokacijama i u stvari čekamo da se cijela stvar pokrene i da to napokon dođe na nacionalnu televiziju. Tako da nadam se da ćete nas u skoroj budućnosti gledati na velikim ekranima. A kako se možemo priključiti? Evo nas 3 ovdje, djevojke, vi 3 muškarca, bez ikakvih aluzija, ali idemo. Šta kažete? Kako to krivo zvuči? Pa ne, u stvari pravilo je da nas uvijek ide negdje, to jest kad god idemo na neku lokaciju ide nas 3, to je zato jer
osoba efektivno može pratiti dvoje ljudi odjednom. Ako nas je više od troje, bude konfuzija, bude gužve i nije više sigurna. A kao, iako je sve ako se šalimo i zabavljamo, isto možete se naći u nekakvim opasnim situacijama i treba paziti. Tako da isto treba biti malo ozbiljno. Dobro, imate li možda, evo za kraj da vas pitam, nekakav zajednički borbeni moto kad krećete? Pa nekako cijela ta urbana zajednica kao i mi se vodimo po motu da ne uzimamo ništa osim fotografija i ne ostavljamo ništa osim koraka. Tako da, a di god idemo, donosimo svoj duh, svoju zabavu, uzmemo samo slike i samo neko nova iskustva. Eto, dragi naši, ako ste i vi od avanture, ovi vas dečki čekaju na Facebooku, ali možete samo čitati i pratiti, nikoga ne žele uzeti u ekipu. Još jednom ponovimo ime te Facebook stranice i bloga. Croatia Infiltration. To je to, nećemo slovkati, teško bi to mogli i napisati. Ja vam želim puno sreće, što bi rekli vjerovatno i vaši roditelji, pamet u glavu. Sad zvučim ko mama, ali bože koji hobi, svaka čast dečki. Hvala. Juhu, hvala vam, Bog. Narodni radio. Glazbeni show.